Shalom, horas mabatai haganupan, Bapa inang sonai homa age nama poso. Nah dop sir bani anan on nama dihuti secara online ibagas gereja. Sonai homa isi hanami hubani nasiam nama dihuti secara offline online di Rumah Tabei melalui channel YouTube GKPS Padang Bulan. Puji Tuhan, tetap dohita bani panramoteoni Tuhan, namambere hubata panorang, jana haringga soni uhur, laho mandiuti ibadah ta sadarion. Sadarion Minggu 31 Juli 2022, Minggu Papituhon Dop Trinitatis. Jana topik minggu ta aima hauhuron na hundatas. Diar hubata haganupan paima ipuka hita ibadah ta. Diar hita haganupan marunduk ni uhur. Mangindo pangurupion hubani Tuhan. Ase tondui napasing ma na mangajari hita. Ase aganup na melayani bani panorang sadarion, sonai homa tim multimedia, jaringan internet ta, sonai homa age jaringan listrik ibagas kondisi na kondusif. Ase boy maktita ibadah ta bani na malas ni uhur. Sonari iyo tanghanami hubat haganupan bani na marsa teduh secara pribadi. Amin. Riap mah hita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing sitopalangit pakon tanoon. Amin. Ise mahasomanku inagori atas, sobaliham sengdong iharosuhkon uhurhu itanoh. Agepe lambin melus akulaku pakon uhurhu, batar-batar bani uhurhu, apa rupeihu, aima naibata sadokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, terima kasih mabamu, nadop mangondoskon haluahon huban nami, marhite Yesus Kristus anakmu in. Tonduimu napasing inma natongtong mangurasi uhur, pikiran apa hadirion nami. Asetalub janah maringgas ni uhur hanami, pasaut kon horja nama dear, songon na iharosuhkon uhurmu. Roh maham hutongah-tongah ni hanah sadaon nami on, ase lambin iahapkon hanami malas ni uhur, apa damai nahun bamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan napaluahkon hanami, jalohamma tonggo elek-elek namion. Amen, hundulma kuria. Ganup ari doing, rosi tahun hutaun. Si holdo hudoding kon goranmu. Pasir-sir hita doding ta mandoding hita hubani doding haleluya. Nomor 404 ayat sada pakon ayat 2. Si holdo
dingkon goranmu. Ham Tuhan ai bata sayu puji doa, alani aganu kayaku. Amar harga putri kujolomi, kumpari nainan ham dotong nagataki. Kodani nadea dosi salokani, walong naglabiar baiganu nagolapi. Hatamu do Tuhan, hupindahin wan, bayan sulu bay pardalanan ki. Pitaham hasai, namamboto izin, aha na huporluhon wan. Dodingkon hita bani ayat na paduahon. Katamu ya Tuhan, hindari nuan, baik sulu baik padalan ki. Kita hasai nama foto izin, ahana upoluan Tuhan. Apakah harga putri kujolomi, kumpali kahinan, amdotong nagataki. Kodani nadea dosi salokani, pamon naglalihan baiganu nagolapi. Riap ma hita jongjong. Sopot kon hita dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham, namangidah torus das hubagas uhur nami. Hamdo napatubuhkon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham, humbani gokni uhur nami, humbani putih ni atei-atei nami, humbani gokni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon panlanggaron namiin, ay talar doin haganup ilobeimu. Sonari, rohdo hanami hulobei-lobeimu, mamboan haganupan dosa, apa hahurangan namiin. Maidop mauhurmu ban nami, sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami, asetar bahen hanami mambalosi ham. Ibagas hapitoron, hasitongan, pakon hapasingon. Aseboy hanami parsimada banig hagoluhan nasadokah ni dokahni. Nabinagah konmu, bani sagala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amin. Tangar anjaha haporsaya hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Domma hupasisi salahmu songon hombun, anjaha songon hombun na manorap dosamu. Mulak maho hubakku, ay ahudo na manobusho. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridah kon hitama tanda-tandani pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Hundul ma Korea. Ibagas holong ni naibata, doma isasap dosata. Halaniai, diar hitaman doding use, doding hasasapani dosa,
Umbani doding haleluya nomor 384 ayat sada pakon ayat 2. Kijang uhur apalate seng marotiin uhur dom-dom ganuk ari say naroh doin say marpalung laki maham Tuhan mangidah hanayon kenpan doding kon hita bani ayat na paduahon. Riap ma hita jongjong. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanoh on. Au porsaya baninay bata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoh on.
Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata nasasadain, Indo Tuhata, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban. Marhitay tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunagoritoruh, mulak manggolu humbani na matay, bani ari patuluhon, naik husurga, anjaha hundul isyamun ni naibata bapa, pargogoh na sotaring bangin, puncay maia mulak magira, lao manguhumi halak na manggoluh, pakon na dok matay. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria persadaan na pasingin, parsauran ni sagalan na mapasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul ma kuria. Salam may bataharaganupan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hubat tahaganupan terlebih atapadong pertoloh naon dope naman dihuti ibadah GKPS Padang Bulan di Kuriaon. Selamat datang Badinda Siam. Selamat beribadah agi sunai. Homa naman dihuti ibadah melalui live streaming na di rumah. Selamat beribadah ma Badinda Siam. Ting-ting atap tugas-tugas ibadah bani panorangon. Naparlobe selamat ulang tahun hubani anggota Kuria GKPS Padang Bulan. Nomor ulang tahun bani tanggal 25 das subani tanggal 31 Juli 2022. Naparlobe selamat ulang tahun hubani Bapak Situa Sudirman Martua Girsang. Napaduahon P Sumardi Purba. Nomor ulang tahun sedia bani tanggal 26 Juli. Selamat ulang tahun homa hubani Bapak Bohemi Sipayung, Inang Imelda Wiguna Siburian, Alexander Raymond Saragih, Damar Jordan Wijaya Saragih. Nomor ulang tahun bani tanggal 27 Juli 2022. Selamat ulang tahun homa hubani Bapak Fiardi Daniel Ostoma Damanik, Inang Pendi Hartati Saragih, Julita Minaria Sinaga. Nomor ulang tahun bani tanggal 20 Juli. Nomor ulang tahun bani tanggal 20 Sia. Selamat ulang tahun bani Nasiam Inang istri Ana Tarigan, Bapak Dori Sansius Pasaribu. Selamat ulang tahun hubani Inang Karisma Lamhot Mapurba, Bapak Salomo Hans Fernando Panggabean. Nomor ulang tahun bani tanggal 30 Juli. Napar Pudi selamat ulang tahun hubani Nasiam Inang Clara Anastasia Sianipar, Gracelin Abigail Purba. Nomor ulang tahun bani tanggal 31 Juli. Salinari selamat ulang tahun bani Nasiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Ting-ting na masa atap si pamasauta bani Nasa Mingguon, naparlobe sermon Kuria. Sermon Kuria bani Kamis 4 Juli 2022. Iben hita do sermon Kuria nalah manak kasih ambilan pa kondisi basaon bani tanggal 14 Agustus 2022. Manggalang hulobe sadarion Minggu 31 Juli 2022. Manggalang hulobe do hita untuk kas diakoni sosial GKPS Padang Bulan. Napatuluhon
PAI nang hari Selasa Bani Selasa 2 Agustus 2002 masuk pukul 10.07 WIB khotbah penginjil Narsinta Boru Damanik Marpadan Marhajabuan Sihol Marpadan Marhajabuan Aiman Yombah di Kuriaon Namargoran Fiona Rebecca Damanik Aiman Yombah di keluarga Ginda Damanik Situa Anita Arwan Hun Sektor 5 Pakon tunangan di Presko Mai Surya Sipayung Nyombah ni keluarga Yakin Sipayung Nahinan Inang S ni Saragih Kuria GKPS Getsemani Resort Raya Kota Niadong kon Bani Sabtu 6 Agustus 2022 tepat pukul 9.30 WIB GKPS Padang Bulanon. Kabar Pudi berita pusok Niuhur Bani tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 13 atau jam sada marjung goluh simatua ni situa calon situa John Lukman Purba Aima orang tua ni Nyonya John Lukman Purba hartati Boru Sagala Inang nama rujung goduhai namar goran Inang S Boru Jabat tutup usia 73 tahun rumah duka Aima Ika Banjahe anggo rencana isuan patar hari Senin tanggal 1 Juli Atapadong hita na waktu ni nalaho mandihuti acara penguburan terlebih sektor 5 se roh hita bani panurangai ay mapatar tonggon hita ase keluarga Podas Tarapoh Sonai homa acara buai di armar dalan domu hubani dadop irencanahon. Sonai mating-ting tapi ambah niai anggo adong pasal perduitan. Nasiol sukunota sir-sirdo PMZ nalau patorangkon asibui transparan jelas haganupan Totuhi tapi kuria asiboy di Armanjalo nadop tertulis. Sonai bating-ting bata salom mau bata ganupan kartonggo maita. Tuhan Bapa nami namar kuasa parholongati paridup niuhur. Nai tandahana miham Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih halani ganup holongmu dadopi jalohan nami barnunut-nunut. Bohyo martupuhan nami i rumah panumbahanon. Nalahu pataridah kun diri nami naham dohya porsaya nami. Badi namandalani guluh nami siganupari. Terpuji marsangat mahamali Tuhan. Ate guluh nami pe pribadi lepas pribadi huluwen narion. Tong-tong masih parondos hanami hubamu. Ahape nai rasa hanami bani pergumulan ni kehidupan nami. Anggoham tong-tong hasoman nami boy dulu busia namin haganupan Tuhan. Tuhan nai bata bapa domai tangar hanami ting-ting. Atap tuga-tuga hiban nami kurion pargo goiham hanami age sonai ganup majelis sonai homa anggota kuria ase sadaha nami nan mandalan kon aha program di kuria nami saling mendukung hanami kuria oleh Tuhan ujung ni marsangap mahami tonga-tonga nami hamba tong-tong namanguluhan hanami siban sederan bani kuria namion. Tuhan dai bata bapa mardingat hanameli Tuhan
sada inang hinahulongan ni hur nami ay masih matua ni John Lukman calon situa nami atap orang tua ni inang hartati baru sagala ladup marujung gulu hale Tuhan mangindo mangelek hanawi hubamu haganupan doha nami nai jonon atap nai dunion haganupan adong do panorang ni songonon oleh Tuhan meninggal hun dunion tapi elek-elek nami hubamu oleh Tuhan sanggai rasahon sedia berduka nuana oleh Tuhan hamdu oleh Tuhan marhiti tundina passing nalo mangapoh menghibur sedia oleh Tuhan Agepe do matuai nangon tapi anggo hamatian mali Tuhan hagunupan keluarga tongdo berduka ibagas lungun diur halani ay tundi muna passing mali Tuhan nalah manghopun sidia andohar tarapo hurun sidia manjalo duka nasonggop bani sidia anjaha tong ahap acara ni sidia Tuhan berdalan hubani sesuai dengan rencana nomor pertemuan hubani harus unurmu. Hamdu na mangajari le Tuhan. Ase ulang bani sitaronon halami tersandung hanami le Tuhan. Bani pergulmiton ni guluh nami terlebih na marjung guluh songonon. Hamma tong nama buboy sidia atau tong merdalan dong hubani harus unurmu. Tuhan na bata bapa tok kenari Tuhan tangaron nami mahatamu marhitihon nyambilan na ibadas ni pandita nami pandita Esa Girsang Tuhan tundumuyu nadup iberham huban nami ima nama komunikasihon ale Tuhan hatamu nadup si jalon nami sonayhoma pandita nami ale Tuhan berham gogoh hikmat nalahu padason hatamu oleh Tuhan bui torang haganupan ijalo hanami Tuhan ipraktikon hanami manuguluh nami terpuji mahamali Tuhan bahak doha urangan nami bani perguluhonon asibui hanami tongtong hubamu dohora li Tuhan papas singham hanami sasapham hanami Tuhan marhite haurangan nami asetalup hanami tongtong roh hubamu oleh Tuhan lalahu mangindo mangelek martonggo ahana perluban nami terpuji marsangat mahamali Tuhan omba tonggo nami dasmah warajaunmu tonggo nami on di bagas guran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hanami amin.
Si holma tangaronta ambilan hatani Tuhan, na pinadas ni Bapa Pandita S. Agirsang. Ase aloh hita hatani Tuhan, marhite naman doding haleluya nomor 207 ayat sada pakon ayat 2. Jari hama hanami natongtong ibagas hautomi say por saya mahanami ham tumangdo hagoluhan nami dodingkon hita bani ayat na paduahon. Ibagas Kristus Jesus Tuhatain. Humbagas uhur nami do Tuhan tongot-tongon mangindohon hubamu. Bereham mahaturangan. Hapentaran mangarusi hatamuin. Asibuy hanami mangguluh romban hujin. Bain hadiaron agiban nami. Tarlubiga bihamuliaon bani koran. Marsahap kam Tuhan mananginangi hanami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus si paluah kanami. Amen. Oras mabata ganup, Bapak Inang. Oma arina parpudi 7 bulan idalan hita tahun 2022. Lang naahap kompin. Atene, tokin naipes to lupolop bulan walu. Bulan siya bulan 10 mabagi liturgi. Pesta Natal tahun baru ro 2020 tolu.
Lebih manaba matong matanya hari itu nih. Terlebih bani hita nalansion. Lang nehap pun marlupusat taunin sada persada. Tapi yakin duhita sebagai halak na persaya sebagai anak-anak Tuhan. Anggo orot tong hita hubani seng paturuton ni hita. Anjahamu bahonon ni dahita das hubani situ jota na pinasir sirnyai na marhamuliaunai. Untuk kai na siyang bapa pakon inang ipodahi hita tangar hita maambilan sa darion kumbani surat ni Jakobus bindu na patuluhon ipukahkon humbani ayat 10 das kubani ayat 10. Jakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Ihatas ni malungun hubasahon ihuti-huti tamay baga suhurta. Isi humbani na siyam na maruhur anjahan na pentar. Ipatuduhkon mahorjani marhiti parlahoni na mader. Ibagas salam lamon ni hapentaran. Tapi ang goy jolom-jolom na siyam ibagas suhur na siyam persimburuan na mapait. Apa paringoran. Ulang mapuji na siyam diri na siyam. Anjahan marladung na siyam dopak hasitongan. Sedoin hauhuron narohun datas, nahun tanohon doin, humbani uhur ni jolma, humbani sibulis. Ay ijinadong parsimburuan apa paringoran, ijay maadong hagioron apa haganub bahagi ni horja hajahatot. Tapi ia hauhuron na humbabuay, sabonar borsih doay. Ambah niyay, ramar dami. Lam-lam, pambalosi, gukidop ni uhur apa buah-buah ni hadiaron. Seng singapit-ngapit, apalang marsipa kulah-kulah. Anjah buah ni hapitoran ibagas dami duay isaburhon, bani halak namak korjahon hadamiyon. Adong iti biga-biga hata si malungun na jarang ipakihita. Misalnya singapit-ngapit. Ya haduay ninur radu tene apalagi nahuposo. Alanya agi hubase hata Indonesia ase jelas tene. Jakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, masih ngapit-ngapit nok kanayay. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak inang sonage saninawota hasoman na maposo ang palamol iarusihita ang bilang. Simple atene legan ni hatanok kanayay na lang pala sa gati itangarhita. Tapi mahaganop podah-podah sederhana untuk boy idalak ko kita ibagas kehidupan on ase saut songonok kanayay duding ni solo na itangarhita nok kanayay atene.
Ay dong masirsir bat sa butol na inaguri atas. Tapi lang ganun das sujay huli. Ulang namik kita lakom adihut ibagas kelompok na lang dihuday. Bani kelompok na dihuday manakik tagaganupan bani ujung ni ato di. Ita ganun hinahulungan ni Tuhan. Topik minggu sa darion ay mahauhuron na hundatas. Hauhuron na humbabu. Hauhuron na roh humbani na ibata. Hikmat yang dari sorga. Yang asalnya dari Allah. Ay do se ipangiduhitan o kan age marhite do ding taay bereham mahap torangan. Hapentaran mangarusi hatamu Tuhan. Pakon uhur na mamboto. Haganupan dalan mo haroso ni uhur mo. Asi tongtong bar si jolo makkan nami hujay. Das ujung ni. Asi sausong unok kanayay, ibata age sitianon nadop binaga bagah konay. Hita gano bapainang anggoy pa dumuhita ambilat tau kubani si basaw tanokan nadop gabi ambilan batay partonggoan. Memang izin adong piga-piga hata na dus ay ma hikmat atap auhuron apentaran. Anjahay ba ni Jacobuson, idahita, ibagi. Adong hape hikmat, adong hapentaron na hundunyaw. Isamping ni hikmat hapentaron na hundatasay. Hauhuron na humbabuay na humbani na ibata. Ito di. Diyan na ang kuibasa hita, idingatihita no kasi basa onay, ay mahata ni si parambilan ay, natarbarita bijaksana ay, berhikmat ay masi Salomo. Malahang guyay hatahon. So na soya-soya, semua kehidupan itu sia-sia. Apapun saya kerjakan itu sia-sia. Nini, lang adong gunani. Nah, ada tongan. Lang adong gunani, ihalo jauh kita sesuatu. Ito ni. Lang adong gunani, marlajar na marlajar. Ipersiap pun dirina untuk jadi guru, untuk jadi dosen. Lang adong gunani, marlajar halak ipertanian, bani biologi, pakon nalegan, asiboy iatur suasana, lang gunana. Lang adong gunana ilmu kimia, asiboy macampur haganu panay, serasi, jadi pupuk, jadi alat pembasmi hama, lang adong gunani. Adong gunani, masih lang adong. Cuma na siyang bapainang, haganu panay budo hape, gabi na parsedahon. Anggo lang, ibarengi hauhuron hikmat na humbani na ibata. Kan naparpudyok pe bahdo at pala tinang adong do na itangarhita. Mati minum rason dini kan ibagas televisi. Boy itu dah. Racun tikus itu mangpe pakon racun nyamukai yang gue tenggakai ya habis. Atini. Tapi ang gue semproto na hubani ipos, iya ipos na doon na mati. Ay masih ulang lepak ge. Huipos do ay porlu pa ko nyamuk. Pa ko rongit. Lang hujon, ang hujon ibayan lepak bay. Nabuhay mambeda hunay, mamila ay ma hauhuron na hundata say. Nasyam hasoman. Alaniargado hita ba ni Tuhatta atini. Jadi ay do sebetulnya ni lang si soya-soya age habotohon dunia. Lang si soya-soya. Naparpudyon megah tumang duhita sebagai halak na porsaya ya. Megah tumang duhita sebagai halak na porsaya anak-anak Tuhan yang takut akan Dia dan yang taat akan firman-Nya. Adong hapet taon. Malas tumang duhur tapasare. Masih lang. Nah. Ang godong grup ni sektor ya tahun. Ya pindah sa partong kuata dalang sa di Jabunisiano, diyan ituliskon. Tuk ini, dapo tak ganut sa sektor ay maboto sing palalo jahon. Kan cis mai. Marulang tahun naburut ta ibali ijodo ita. Lang boy persalam tangan ang buru. Salamat ulang tahun dan buru. Sehat-sehat dai tunggu kanami duham pijit dai si jay. Nasyam kasoma. Tapi ibalik niya adong doho mabahaya niyo. Ay masih boy doho maribut kita iben hapihon kan? Adong na mangisihon on, adong na mangisuhon an gojok sa huta.
Gojok sa huria. Boy, bisa. Asi jod do hita mani pakke. Na ija do pakiotta. Hauhuron dunia do pakiotta menggunahon alat tanah luar biasa on, aition. Atap hauhuron na hunda atas. Ang hauhuron na hunda atas hikmah yang dari Tuhan. Tutu na madiar do ganuk pidi hatay bagason na siya mo. Jenges tumang. Pasal dia na sodong ibagasos sonari. Hatorang pasalaha. Pasal luba-tuba pigo kijin ang kodda jenges do ni inom nini. Ay do manini doktor tongon. Nasyam haso masa porsaon. Ay mase porlu hauhuron na hundatas. Na roh ni humbani na ibata na yaturhon na ibata hubata. Ijada po hita ay mamarhite hatani. Nini Jakobus nokan bani ayat 10 tulay. Isi humbani na siyam na maruhur anjahan na pentar. Isi. Hitaon na siyam minang. Wah na maruhur na siyam na pentar. Ay di si boy na siyam markorno ka jenges tumang sora ay serasi. Padu. Ati deh. So na ay humahida bapawon. Agipe bapa song na hurang do korni. Mungkin boy mo may pagkahoraalan do masok na lolobus at minipis ma si Hagiarata na 2 taon nun. Boy marayo la ko lagi sa martukpo. Ate na hita ba pa on? Tapi ida hita ma. Haganupan on ang guhawhuron na hundata sa do hikmat yang dari Tuhan menguasai. Bodo di merdalak kaganupan. Ay doon sinini apostolon ni Jacobuson. Isi humbani na siyam na maruhuran jahan na pentar. Ipatuduk ko mahorjani marhite parlahoni na madiar. Ipatuduk ko mahorjani marhite parlahoni na madiar. Jalani alanidong mamarguru iya. Sonaha iya patuk mengajari sebagai guru. Ya ipatuduk ma. Marhite haguruan ay cara na madiar. At ini cara na sirasi. Cara na sosok, so na mas terbimbing haganupan sagala na niyajaran nun. So na ihoma, si dia hasomata na marhorja, i bidang-bidang nalegan. Haganup ay iarahkon marhitehon ni hata ni Tuhan, asi haganupan mengarah kubani hadiaron ibat ta haganupan. Anjang ko dum mamadiar ibat ta haganupan sadar hita pasalay. Totudo ding tape demadiar puji Jehovah na sangap anja mardohar. Si sen memuji ay hita ganu panaringgas na mega maruhur. Martupuru. Marulupulup ganup robah ni lang sa gereja hasa. Ay dua sige pangakuan ha porseot ay au porsaya baniton doy na passing. Barikuria parsadaan na pasingin. Parsadaan, parsaoran ni sagala na mapasing. Lang pitah ibadang bulan ni hang tua, i Jakarta lang. I Jerma petok kinari marminggu do si dia. Haganu na porsaya ay, ibagas ari minggu sa Diyos, sa dawhur ni marsombah dopat na ibata. Kurian ni Tuhan. Hauhuron na hundatas do na boy mangatur pa kon mangajar konay haganu ubat. Si perlu pang hidot tahu mai, soon si Salomo. Si basaw tayo no kan ay ma hata ni si Salomo raja na marmulia na isubot na berhikmat na pentaray. Sumay hatahon niya ilongang kita. Soya doaya ge hubain na madiar luja aw ni mase. Ala ni hubanin na ipudik kudo holihay. Anja ha lakbo to te hala na bujur dokin na ipudikaya ta hala na jahat. Memang hay dutongon. Masih, ayang gue ciptahon na baruan boom. Kaboy do tong pargunahon ni halak na bujur. Yang ko halak na bujur day pargunahon bumay, so na mabongkar batu na bagal ay ulang palay pat iya tu kilala marhite tok so lala ko lilang salose. Iya ibor. Bor dinamit bur. Posa. Tapi sila kani Roma hauhuron na hudunyaon. Lang law mamosah batu bibay bomon. Law marrasehod sol mama sesetempat. Kanay do? Ay makahuron na hunda atas boy do madiar. Agi pengetahuan dunia. Tapi yang kahuron na hutano homma. Nasyam haso masa porsaon so na hape
hamagoan pakon hasidaom ma ujung. Ay do si hataon tigas Apostol Jacobuson ise humbani na siyam na maruhur anjah na pentar. Ipatudukon mahorjani marhiti parlaho na madiar. Ibagas halam lamon ni hapentaran. May mga dong sada cobaan humaybat na hasul maunon. Biasaan ni halak na pentar, halak na labig gijanggi, boy do daw rah tumang madabu hubani, hasombong akan. Madabu hasombong na, yaw dape, ninuhur niga ni sisipban. Alam niya ay, anggap rendah ya ba ni haganupan. Hasoman, isobo di John, ibagas lam-lam ni, kelemah lembutan ni hapentaran. Jadi memang pala itong songon hata ni Tuhanon terlaksana haganap iba ni kehidupan. Pasti do rorodiar ni kehidupan non na siyang bapa pa kanino. Memang hikmat ay lang boy lang humbani na ibatado ro ni. Ang gudom maiya na mga jarhon, iya na mga turhon, nalang mungkip pe sa butol ni iyahap kita boy isalosehon, boy do salose. Ate, kanday do si Salomoy. Iziyak katiya mula-mula jadi raja martonggoy ya. Marnipi. Martonggoy bagas nipi ini. Isukun na ibataya. Salomo. Ay hado pangidom humbak ko. Nina ibata. Ibalosi si Salomo. Bereham matuhan hubak ko hapentaran. Hauhuron. Kebijakan. Asi huboto mga tumbang samuha lang Israel na baggalon. Balos nina ibata. Alan niya, ay pangiduho. Ubere maay. Tabi lang pitahay. Agi, hawayakon. Ganjang niumur. Ubere rubam. Yang ko na ibata mamutuson. Iluar ni na ipidot taay. Biboy di bere kan. Ang masalahay. Tongom ma. So naay mahibat ni si Salomo. Pala raja na hasiba ay. Ratu siba ay. Mabigi-bigi. So na matongon hikmat ni si Salomo. Ano nahibat mi? Lahong ka sunay, rora to siba. Majupay si Salomo, mabigi-bigi, sonaha, hapentaran ni, pangarusyon. Diyan na hindi nga, hita doon sa kasus na ungkoy hadapi Raja Salomo. Rodua inang. Mardada na kete-kete, dua sa, pag buwa baby, sada doon mamate, sada manggulo pe. Jadi, marsurema si dia pasal na mangguluan. Anakku duin. Ini on. Lang, anakmu na matiod, anakku duin. Lao si dia hubani si Salomo. So naay si dia marsuray, martinggili, ilobi ni Raja ay. Na siya masoman. Roma si Salomo. Pangawal. Buwan lebih hujop po dangi. Ibuwap po dangay. Itibalhon ni lobe ni si Salomo danak na mangguluay. Bagi dua ma. Satu ngabi halakon. Asi adil. Ijay madorak mainang ni danak na mangguluay. Tapi ang go, nadok mati aya na ni. Ay matungon. Tungon may. Adil dusunin. Tururado bes Salomo keputusan ni. Bere madadanakin. Hubani inang na madorakon ay iya do inang na. Siya maso malak tarpikiri ay kan. Jalan pikir ay. Tapi ay ma. Hikmat na hanata say. Maben iya boy mamutus susunay lang. Bingung-bingung iya na. Hamatong benon na. Hamatong benon kan. Tapi dapo si Mitter balas. Siya maso. So nahido agihita ang gudom mahauhuron na humbani na ibata hauhuron na hundatas. Mangguki hurta marhite hata niya. Sa ibubahonon ni duita terus. Hubani nasa sitong ni, hubani hadiaron, hubani napadamehon ibani kehidupan. Ay do subut marhite halam-lamon ni hapentaron. Ay sa plobat. Tapi ang goy jolom-jolom na siya, mi bagasuhur na siyang parsiburuan na mapahit at paparingoran. Ulang mapuji na siyam, diri na siyam, ay marladong na siyam do pahasitongan. Iya. O pinasomal do kumaju pagi ja ay ma parsiburuan malah hata Indonesia ay no kara songon na lebih sadalan bugion na siya masoman. Jika kamu menaruh perasaan iri hati
si buruk. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Si buruk, doko siya mementingkan diri sendiri. Jadi nih, akibat nih. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sitong anay memang lang tarubah, na sitong ay dotong sitong. Tapi yang godoma dong iri hati, si buru, doma dong ijay na mementingkan diri sendiri, ang guay na memang gaor ma. Lang iboto hita na siyang bapa pa kon inang sonahama keadaan ni dunia tanuanon na labin lang pasonak kuno hurta. Dati ni lang pasonak kuno hurta keadaan ni dunia sonari. Labin sonay. Ang gohinan ahudingat depi ay tahun 60-an, 70-an. Sanggay huta depi hanami janah marpangaruh dua hubani hagan daerah bani panorang ay asal bulan onam mulai laulo gumaari. Daskoli hubani bulan walu. Bulan siya mamulai ma ember-ember ini istilahna. Sonari isi makatahon. Hidup ini dido yo milas tuang mitor dan nasiyang bapa pa kuninang. At ini mitor maburgo. Walang salah ni na ibatahod da. Akibat ni horjat tado sebetul ni haganupan. Perubahan iklim cuaca di duniawan hita do na mabaik. Apalagi panorang parpudion lang sa isa hapon be. Ang kutaw 70, 72 di rami do isa hapon. At ini pelestarian lingkungan din terus dibay igibu-gibuhon. Sonari song nasi mau maganong papasalay. Nah, dyan ganun hita maboto ala ni pertambahan ni panason mencair eskutu. Rogijang ni bah ni laut. Anjaha rumah-rumah na pinggir laut agi Jakarta doma masuk baku bagas. Masih ay ibu isok karangab ban ibu inganan. Gabilang adong bihayu bipan orangon. Hayu marga tumang. Ay masih benata di rumah pesonari bisi ata wajah ringam mandoy bahan. Elang nung bihayu. Memang jekes doa isi tahan. Tapi dah hitam perubahan ay bapak inang. Secara mendunia, secara mengglobal. Artinya Australia nasonin impi hoki ta jenges matong kutani halakay jingun. Dia bajir tumang langoti humaingan nanay. Si dia na terkemuka Eropa menjaga pelestarian lingkungan kubani sapari. Jerman, Belanda, Perancis, Portugis, Italia. Na parpudio katutunga bagal haganupan. Panas luar biasa. Sampai dong nini artelepoga ni boru ni padita tahem hajai. Malu bisa 1,000 na mati ala ni panasain ini. Ida hitam. Saya masoma. Dunia ta na semakin langya rusita. Sebetulnya hasalan nita jol madubuyay. Masih desusonari ala nyai maga nilang palay sapop behoma. Uhur ni mahuji hira-hira soniga ni. Ay marsibuar roket ni nama sonario kaganupan. Roket ni Rusia terus maluba merdebu kujai Ukraina malutu biji elang na milas dua ganupanon api mabay percobaan roket Cina Korea Utara pakon naligani pabay kaganupan manutungi haganup memang rado pikirat ta elang dong terkahuhan namin ihorja na sida do netek-ketek malah horja iya silangan ni kuno kapagi huingat tumangay 2 sapaat na ibuakon ni pen 2 sapaat. Tuhan ini. Memang ang gumangurupiay lang terbaik kita Bapak nang secara praktis. Tapi paling tidak marondos, mangindo, anjaha melapor huban itu Tuhan sonom mapangha nami. Ang guham mengatur ho kaganupanin boy do porodiarni. Bisa, kenapa tidak? Nomma dunia tos sonari.
Jadi adong dua ijai ini nokan iri hati, pakon mementingkan diri sendiri. Aulang perputik. Tapi dok kosiu begiai, masih saya marporang na dua. Sada negara na bulak tu mabegal pakon netikon. Bido hala Kristen ison dah, Kristen Ortodoks. Bahkan ongga huida adong gatung silang iborgok ni. Wah, larakon, tapi masih lalat sonin, masih tebakan. Oma kepentingan ay, kepentingan politik. Jadi ang gunahutangar, mabiyar Rusia on, ang gupala ti tangganyon na itikon Ukraina, mimihak hunato, at ini termasuk Amerika, rodohor ni mahuli mo tsunami, ira-ira sunay. Tapi masih terjadi haganupan ay ala nilangi rajay, tunduy ni Tuhabbe, uhur ni Jolma. Ang kui rajay, tunduy ni Tuhadbe, uhur ni Jolma, boy do pi ay marsiarusan. Demi kepentingan ni haganu na siyang bapa pakuninang. Ay langong kay harus sukod tuhat ta dunia na rusuh. Dunia na dami di harus sukod tuhat ta. Bahkan sonondo holong ni uhur ni naibataba ni dunia. Pala do anak ni sisada-sadain iberehon. Sisada-sadain ay matuhan Diyos. Ase, ulang mago sa galana porsaya bani. Tapi jupahan haguluhan sa dukah ni dukahani. Iberi ay untuk kaha. Sangga paroni Tuhan Yesus hudin niya ni dingat kita duay i Betlehem maduding ma sora ni malaikat ay inaguri atas nini hamuliao ma bani na ibata ibabo asang hapon dami ma itanon ay masura-sura ni na ibata si suru anak niya asi terjadi do dami jon sebuah hita tenang na sa ada manggulu humbani na legan cuma nok kanayay lang haganupak komara age halak na Kristen ay so nganin negara na dua ayat ini mardami-dami alani dumma isorapi uhur duniaon hauron untuk kepentingan diri sendiri. Tapi anggoy jolom-jolom na siyami baga suhur na siyam parsiburuan na mapahit apa paringoran. Ulang mapuji na siyam diri na siyam anjaha marladung na siyam do pasitongan. Sedoin hauron na rohun datas nahu duniaon din nahu tanuhon. Humbani uhur ni Jolma, mage kepentingan diri sendiri, paku persimburuan, humbani si bolis, ini Jakobus si John jelas. Ay ijinadong persimburuan apa paringoran, ijay maadong hagioron, apa ganuk bagi-bagi ni horja hajahaton. Bahasa salinari ayat 10 namay, atene. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Alanya itu, asi terus yojur hatan ni naibatahita, atet naahapi horjatta, atet naahapi surat-suratta, atet naahapi rencanata, pakon rancangatta, program tanah siang bapa pakon inang. Nini Apostel Paulus bani Kolose 3 ayat 22 ay. Horjahon na siyam sagala horja na siyam songon na bani Tuhan sedo bani jolma. Horjahon na siyam sagala horja na siyam. Artinya ya ge nyombahta na sedang mempersiapkan diri ope na studi ope. Horjahon masagala horja ate nahapi bentuknya. Humbani gokniuhur dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Purigano mangingat na sonon na siyang baba pa kuninang memang amam matungon. Ito ni. Sagala horja. Baik tukang parkir misalnya. Horja masungon na ba ni Tuhan? Ay si patage. Asumata tukang parkir rot si patalo ang do diri humamangida. Mamorotoro diri alaw pa keluar mobil diri udarat baru roya. Ito ni. Aturan ni langsung na yay. Ijik ko sibo tolah udarat na bisa saan to dilubeh ma. Si ulang morotorok na salakay. So nain mabuye sagala horja ibay kajol maunon. Ato ni. Buye itu ma. Nomor 33 so nain huma. Na mangajar pe so nain huma. Mudah-mudahan balang so nain bihuli do salpu kopi ton ala ni domba 2 tahun lalap live streaming paku Zoom. Ato ni. Asirodiar ni haganu pabapay nang dia pe horjata pe tanggung jawab tanadong sebagai inang nasiam sebagai bapa hanamyon nasiam sebagai nama poso bani horja kegiatan ni be ingat ma
lakukanlah segala pekerjaanmu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau situ betul, jelas dah. Memang mengacu hujai mahita ganu panon, asiro topik taai hauhuron nahunda atas. Tapi ia hauhuron nahunda atas ai nahumba buai sabonar bersih doai. Omah kurang pas do terjemahan. Anggota Indonesia kan murni doai. Ai lai duna bersih pakom murni dah. Atene. Anggo bersih boy do bersih botol ni ibaen sonon. Tapi isi ini lang murni. Tapi yang murni do isinya ini 100% on kedelen ini ya memang murni mak. Ai mah tong bahan ni langi capuri pakon nalega. Ai do terjemahan bahasa Indonesia. Jadi iso butijin ibani ayat 10 pituin. Tapi hauhuron na humbabuay na humbani na ibata sabonar murni doay. Jadi yang murni ba na berarti lang adong ibagas hal-hal na persidaon. Lang adong ibagas hauhuron na hundatas ay mahal-hal na mabayan hagioron. Pakon na mabayan perselisihan, pertentangan, pakon naligan. Murni. Ito ni. Ay manaparlubi. Napaduahon. Ambah niya ay ramar dami. Coba ito itong bapay ng ramar dami. Hauhuron ay dong mabursih, murni, ramar dami. Patuluhon, lamlam homa. Isita na sumaroso mga idahala na lamlam. Ito ni. Ang gunagasagasahod do, mabiyar do humaita mga ide. Tapi ang gulamlam, iparsahapop tapi ang gusto ko na mangeos do homa, nisisipi homa, sayo na lang ibagasuhor ni Ya dong istilah papatas si malungon nini sanon. Ang guham pelang mandurung sikke, nini, aw pelang mandurung boyok. Ang guham pelang songon na masisay, aw pelang songon na masoyok. Okay. Jadi sisihita pe langsung na parduli to tu mabiyar mo mahita sa linari lagi parduli kuliah ni nur kan. Tapi ang kunalam lai bahudo. Ya oras ba sehat dohan nami ganupan. Urah sa torat nari pe sonai mo humebek kita na siyam hasoman ang labis sonai kehidupan tao kaganupan baik ijabu baik igereja baik i masyarakaton ay dia besong kurangnya ti. Karena ni magan. Ita ganupan kurian itu kita. Iya hauhuran na hundata say ni Jakobus murni duay ambah niya ay mardame lamlam tambalosi lang masuk niya gay na dia pi balosi na jahat pi suri balosi lak kumasunayon tapi ang gundom atas ge pasti pilihan doon na ibalosin yon menilai do yatong memilah dan memilih ang guyahat pi mararado ko banihatan ni batang lang si balosan patut doy. Tapi ang sesuai dosa dalam kubanihatan ni Tuhan, ibalosi mo. So na ido gihitay gereja bapay na. Ala ni hujok kita, ingat na siya mamarobuhan ari mingguin nini, mahala suhur tarubi jon, aganupan. Markor na siya minangon, so nanguhur nami manangihon, sambil iresapihan nami, ahakata ni kor na siya may. So na ido ding solunok ka na yan. Sonai mahita ganup agi pelang tampil hita sada berperan ikibat tianon na siya mahasoman. Ala ni sunobit ta puri ni mahalak dos ikibat tianon na 10 halak langsung ay semarak ni pangaham maduding natin. Tapi lang dibuhay sa uhur ho mahita ganupan roho maizot si dia pemusik tadi ar iatur ganup pakos singers ni. Sudah pangahapta songot-tongom mak das duding taay hunaguri ato ay beri hamma Tuhan hatorangan hapentaran mangarusi hatam. Serius kan? Jadi ang guida hita bepanang sona ya memang sona urah-urah tudo hatan ni Jakobuson nami tapi ang guida lami memang betul doon. Go kidop ni uhur apa buah-buah hadiaron. May dalakok kita ko mahotok. Terus berdonasi kita terlebih iba ni panorang na 2 tahun lebihon alanya loka semata homa na merasa kekurangan mangurupi kita bek kita hadiaron nagay kuria baik pribadi agay keluarga sing ngapit tidak memihak masada na bahaya sunari memihak gati ida hita agay peradilan kabilang sitong ala ni memihak. Jadi boy mau nang
na marsalah. Masih, alam niya doong naguguh ni. Lao magkasumani. Mimihak si dia na mga jolom at tukatok. So naay maagiba ni haguluhanon. Lang pita hijay haguluhanon. Ang gumimihak. Ang kupala mimihak marbolah maguran niya. Pihak ni Siono siano. Pihak ni Siano siano. Pihak ni Sektoron siyan. Pihak ni Sektoron siya. Ang kupala so naay hita haganupan. Masih mahasalot. Ang gumaw mimihak. Ay do si hataho ni John. Buah ni hadiara naima. Seng ngapit. Tidak mimihak. Anjaha napapituhon isobut izin. Lang marsipakulah-kulah. Tidak munafik. Memang jolmon. Lebih ni horjahod do horja na munafikok koma. Ang kulang jaga-jaga. Misita manigo jaga-jaga do bapay na. Ay kan horja na munafik do ay kan. Ang kulaw hita bahaguran niya perjual kain, perjual pakaian. Aw na baru mula-mula de. Adong nasunayay. Longang dulu biaw. Ala ni lapi adong gijon. Jadi di parai huida mo. Jong-jong marbaris sunin anak buru. Marpakia jenges sa ganupan. Adong nama patakuluk, adong nama kacamata. Handa daw kuhap po do jolma. Habis pahatong do. Ato ni. Jadi maksud niga ni asih mempengaruhi pikiran ni jolma. Ang gupake pakaian na ipake ni inang nasadana na purno sa sonay mahuli autarida. Sabutun ni lang boy marubah ang guhita. Ato ni. Lang mitor ala ni pakihita pakaian na ipake ni patung na jeges nok kanayay gabi sonay humabuhita lang. Tong doon ko na kinamarpungo dito. Itagan mo. Tapi ay secara psikologi, secara kejiwaan, ipengaruhi. Kasi pakulah-kulah do sa butul na, pakulah-kulah sa mga jenges. Yung kala jenges ba na ang gusbay sa hape lang. So naay mabuhi ba ni kehidupan mo? At ini, buhi tumang namunapik ba ni kehidupan? Sanggadopak? Ya, eda, dini. Tudal hosi, ang gumama ni siyan sis parasumano ni. Iya kan? Om manamin, ulang terjadi hubat tabapay nang. At ini, ulang munapik. Ya sonin jugpa marsahapi, sonay mahumasang gatudal. Masih, termasuk doa hauhuron na hundata sahin ini, Jacobus. Pitu haganupanin. Yang gue si malungut sa pariadong dogoran, ni tabar si pitu-pitu. Pusuk ni huni, pitu. Baru ibantik, dia pitu nari homa. Ibukus maay, ibonam, surukuk ko ba ni abuan ni tataring, ase masak, loko siya huli bisati baru ilapufok ko, tanggurong ni dadanak. On termasuk sa ada humbani resepsi pitu-pitu, na isobut no kanon. Mulai humbani, murni atak bersih, das kubani, ulang munafik. Adong de perum si pitu-pitu na ligani bagas bibeltain, atene. Iya buah nito andui aima on ini pitu ay anjahan parpudi aima panrajayon diri omma mana mago ibani bui jolma panor panrajayon diri isem hasom atini jana hinorhon nyai agi kehidupan secara bersama ope terganggu peri jujur na mikaganup sitong asihatan itu hatta ya kalau ya tidak kalau tidak. Di luar itu dosa. Tapi lang sonari tonga-tonga ni bangsat. Dong melobi 2 minggu kasus ni Joshua lalak lang sa lose. Tongkor hitam. Ay maasim ito ripatugan na misonod doy datar sa lose. Yan majalo hukuman. Hukuman kape. Tapi orang. May baga cyberbaur. Kepentingan diri sendiri pa kung naligan. Buwi upi bapay ng kejadian ni guluh taon ni dahita sonayay. Mementingkan diri sendiri pa akong naliganay. Sambil markareta lalap mabasa hapi. Tungkol hita jamatan man. Asi ulang namin tergerus hita hubagas hal-hal na sonon. Tapi hot mahita,
ibani hatani Tuhan. So naha si boy hot kita ijay, tot man yung poku do hita lalap manangi hok katawan na gepi hapita adu mahuboto ini ang guyulak ko bapay nang rodo usi pangarusyon na legap pasalay. So na mar seminar duay. Agelo may boto haganu pokok ni pengetahuan ay do ko si seminar kon tabaw se rosegarnius anja mangguluh ibagas suhur boy ilaksanahon ibagas kehidupan. Kita ganupan kurian itu hatta. Saya pergugo itu hamaida. Ase hauhuron na hundata son. Ala ninini hata ninay bata ibagas buku Job ay sonon. Bani Job atene. Bani Job 20 alu. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Pondok Job 20 ayat 20. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dok kosyai bani Psalm 110 sada ayat 10 isobu sunan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Menyegarhon usimulak kita hubani si basaot tanukan na humbani parambilan ay bani ujung ni podah ni parambilan on bani bindu 12 ayat 10 tolu ni sonon pangibulan ni jadi kay pelak kuarusi haganupan ini Salomo bani mukah ni soya do ganupan ini tapi ang go pangibulan ni kesimpulan ni haganup nadop binogiay habiari manay bata anja hadala kom matitahani ay do hawajipan ni ganup jolma. Wala niya lang, masih ada sambungnya. Ay buanon ni naibatado sa gala pambahenan huparuhuman pengadilan. Haganup na ponop. Sekalipun tidak nampak oleh yang lain. Nadiar atap nasambor. Kuria na hinaholongan ni Tuhatta. Hata ni Tuhan Oma na membekali hita. Patuguh kok kita mengarahkan kehidupan tahun asa tetap goluhta songon na hinarasuh kon ni naibata. Bain hamuliaon bani tapi lang ulat nyai. Bain hadiarok ko may bata sekaligus sambil lambim madear hita pribadi lepas pribadi ala ni madalaku kata ni Tuhan keluarga lepas keluarga kuria lepas kuria pakun haganup segala napor saya songon na bani hata hapor saya otai persadaan ni segala napor saya ang kudom masonay wajah dunia pasti akan berubah. Saya pasu-pasu Tuhan mahita pergugui hita lawan dalakon maka guluhkon hatani ay bain hadiarot tadi sonari pakun das subani si magira ay na jinan jihon nyai anjaha ang kodom masonay marsangap manaibata marmulia ibek kita ibani hagulu hatta. Amin martong kumahita. Naibata jahu bapa nami. Tungom matuhan. Ang wangit-angit baga si pikirihan nami hatamuin. Indo hasan na buhay padiarhon perguluhan namyon. Ang huti-huta nami sura-sura ni daging nami. Pakon pikiran nami sendiri. Mabuak ko kasi dahon duay. Ang kulang maronjolan hubani hatamu pakon harosum. Ala niya ay perguguy hamhan nami Tuhan. Asibuhay nami mangguluh rumban hubani hatamuin. Bayan hadiaron nami. Bayan hadiaron ni sesama. Anja terlebih bayan hamudiaon bani koram. Bapa na surga suako kam hatamuin terus paingatam huban nami marhite tonduin asi mangguluh marsorain terus ibaga suhur nami Tuhan. Bani na idalako kanami kehidupan namyon asi saut kumasongan hatamuin na pinadas ni Apostel Paulus. Haganupan horja nami. Ihorjahok kanami humbani bulat ni uhur songon nabamu sedo bani jorma. Terpuji maham, terima kasih mabamu ibagas koran ni Tuhan Yesus martonggohana. Amin.
paima iondoskon kita galangatta, tangar hita malubihatan inay batana gue munjolan bat talaw manggalang, ay mana tersurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi ang guau marhasoman sora puji-pujian duau manggalang bamu, galarok kudo nado kubagahkon bani Jehovah do haluahon, sonari ondosko kita ma galangata. Taham Tuhan atun dalan na togu umbay gano paru tolong kay gano paninga gano pardalana itahan panjaga na gogo ondos matuhan anayon Tuhan setorsa sadoka goluo ondui napasi bere hamba namio sayu sehon namayur nabi sesito aselom pargo goman lawan wasani dunia nabaja ondos Tuhan hanayon Tuhan setorsa sadoka goluo
riap mahita jongjong. Martunggo mahita mangundos kon galangat tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami, harohan ni haganu. Humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Iberham do ban nami guluh apa haguluhan ariali. Ham Tuhan, ijon iondos kon hanami du hubamu guluh pa kon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Sa ilam bin marguguh matongon hanami, ihasomani hidup ni uhurmu apa pasu-pasumu, bani na mandalan kon horjanami. Papasing ham magalangan na ginalang kon namyon, gabi galangan na mismo ilube-lubemu, asilambit ihargahon hanami tongon, der nilayak pa kon pasum-pasumuin, marhite na pasaut kon harosumu, humbani gogo, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Yesus, Kristus Yesus Tuhan nami, jaloham magalangan pa kon tongko namyon. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur apa ham tondui na passing na totak marsora apa mangyani uhur nami. Ipuji ipasang kanami duham halin marhite tondui na passing do takas ban nami hasi tolu sa daon nagabi hadirion ni naibata. Dumatalar ban nami hadirionmu na memberi panotap pabualang ongga ipaturut kam hanami mardalat sa diri bani guluhon. Halanyay mangelet mahanami hubamu ase patotap kamma hauron nami lao makkaporsay guguh ni tondui na pasingin. Buhay hamma uhur pa kon pikiran nami ase lambin yajam kon hanami guguh ni tondui na pasing bani guluh nami. Amen. Hamba pa nami na inaguryatas say napapasing makuranmu say roh maharajaonmu say saut maharoso ni urmu inaguri tong ahon songon na inaguryatas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ariari. Sasap kam madosa nami. Songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajuan. Paluah kam mahanami humbani pangago. Ay manasiam ihatahon tuhata hupabakit duhanima asilaw hanima marbuah anjaha asito tap buah nima ay asibiri ban nima sagala si pindoon nima humbani bapain marhite goranku jaloham mapasupasu humbari Tuhan na ibata ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham
Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu anjaha maidop mau hurni mangidahkam. Idop pak kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Anjaha ipasorap madameni hubani tonduimu. Amen. Horas mabatah ganupan, selamat hari Minggu.